бар тамошобинони ютуб канали СССР ТВ. Ҳозир мо дар Петербургский международный экономический форум ё худ форуми байналмилалии иқтисодии Петербург қарор дорем. хотираш мекунам ки дар ин ҷо аз 140 давлати дунё беш аз 18,000 нафар иштирок дорад ки якояки онҳо намояндагон муаррифигарони бизнес ва давлатҳои мухталифи дунё мебошанд. бубинед дар ин ҷо вежагиҳо ин ҳам ҳаст ки бузургтарин журналистони Россия интервю мегиранд, суҳбат мекунанд дар суҳбати озод ва дар ба масъалаи кӯча. дар ин ҷо онҳо суҳбат доранд ва ин гуна суҳбатҳо дар ин ҷо хеле зиёд ҳастанд. хуб, ин дар перомони уне буд ки мо дар бораи ҳамкасбони худ ҳарф мезанем ва аммо дар ин ҷо вохӯриҳои делаво ё худ вохӯриҳои зиёд ҳам кормандону корӣ баргузор мегарданд ва ин мардум омодаанд ки бо нафароне ки дар ин ҷо ҳастанд бо ҳамдигар шартномаҳои корӣ бубанданд. дар ин ҷо албатта нанотехнология ҳам пешкаш мегарданд ва бубинед ки аз технологияҳои навин дар ин ҷо зиёд истифода мебаранд. ин муаррифигари он аст ки Россия ҳамакнун ба марҳалаи нав баромада истодааст. ҳозир мо аз ҳазоряки ин ҷашнвораи бузургро пешкаши шумо мутаассифона карда наметавонем, зеро хеле фарогир ҳаст дар ин ҷо он пешниҳодҳое, он навигариҳое ки дар ин ҷо ба маърази тамошо гузошта шудааст. ба ҳар ҳол бубинед, ҳозир мо намоиш медиҳем чанд ҷое. дар ин ҷо воқеан ҳам хитоиҳо ҷои пои худро ёфтаанд. тавре қайд кардем, дар ин ҷо аз тамомии давлатҳои дунё ҳастанд, беш аз 140 давлати дунё ки ба масъале ба санксия ё худ сангарҳои иқтисодиву сиёсии алайҳи Россия ва муттафиқинаш напайвастаанд. ва аммо изи пои Хитой, Чини бузург, дар ин ҷо бармало эҳсос мегардад. дар ин ҷо дастовардҳои хитоӣ зиёд ба маъраз гузошта шудаанд ва муҳимтар аз ҳама вақте ки мо аз фурудгоҳ пиёда мешудем, аз самолётҳои уральские аэрлинии ва аэрофлоти дигару дигар, дар фурудгоҳи пулковой Санкт-Петербург ана ҳамун навиштаи «Добро пожаловать» ки қаблан «Welcome» навишта мешуд, бо иероглифҳои хитоӣ навишта шуда буд. яъне ин бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки Россия бар Аврупову Амрикову Бритониё пушт гардонида рӯ ҷониби Хитой дорад ва дар ин ҷо автоҳои хитоӣ ҳам барои фурӯш ва таблиғ гузошта шуданд ки ман бо онҳо низ шуморо ошно месозам, мо метавонем. бубинед, ҳамакунун ҳатто ба назар мерасад ки аз 3D, 4D ва 5D нанотехнологияи дунё фаросутар убур мекунад. мо шумо бошем ҳанӯз ҳам дар фикри кулуху ҷонамозу ришу сатр ҳастем. бояд аз дастовардҳои технологӣ истифода бурд то мазҳабу дину дилу ватану миллати худро бар ҷаҳониён муаррифӣ кунем.
طور معلوم روسیه با آهستگی و اما پیوسته از ساختار یگانه اینترنتی است که با پندار اینها آن را دشمنان صنفی ایدئولوژی راهبری میکنه و راهاندازی میکنه دورتر میگرده. و ببینید در قبال یوتیوبی که خارجی ها راهاندازی کرده اند، روسیه رو تیوب خود را راهاندازی کرده است و تمامی فیلم های نو و قدیمه رو دستاوردهای ورزشی و تکنولوژی و اجتماعی و فرهنگی و رقص و بازی و نمایش ها و صنعت تصویری خود را پیشکش می‌سازد. شما میتواند در اینجا به واسطه درآید و کینا یا فیلم دلخواه خود را بیفتد تماشا کنید و همین گونه تمامی دستاوردهایی که در همین PMF خود پیترسکی مجناهاد اکونومیکسکی فوروم در اینجا گذاشته شده اند بازگوی شرح حال هستند که روسیه کاملا از جهان دوم یا خود اروپا رو گرداندن دارد به جانب آسیا، افریقا، خیتای و آسیای مرکزی. من در اینجا شاهد بودم که چندین شرطنامه ها میان کشورهای پساشوروی آسیایی و تصویب رسید و فکر میکنم این بار روزها مثل قبل نه که شرطنامه ها را میبستند و از پسش نمیشدند، همکنون و این شرطنامه ها نظری دیگر دارند و تا جایی که من از صحبت صاحبکاران و کارشناسان و سردمدارانی وقتی روسیه میشنیدم و این کار شخصا خودی جناب ولادیمیرویچ پوتین منفیت دار است، راه بلندی میکند، هدایت میکند و حتی در بعضی موارد آنها را مجبور میکند که با کشورهای آسیایی و به جای کشورهای پساشوروی مناسبت‌های حسنه خود را راهاندازی نماید. در نظر دارد در اینجا به نمایش گذاشته می شود و ما به طور ویرتوالی وارد این ساختمان ها می گردیم. ببینید خطوره ها، ساختمان بناها، کشتی ها، پل ها که در روسیه در زمان نزدیکتری ساخته می شود. اما این خیلی زمان بیننده گرامی در مرکز ساختمان‌های بزرگ روسیه قرار دارد و بنده نیز در این ساختمان به حیث ساختمان
социально значимых проектов. ببینید در اینجا شرطنامه ها به امضا می‌رسند. Соглашение подписано. Поздравляем участников.